kako se naše tijelo i naš mišić navikava na tu određenu kilažu u pokretu, da bi napravili progresiju, mi moramo s vremenom povećavati kilažu. Jer čim nam je nešto lagano, zašto se stavljaju nekakve brojke? Te brojke ne moraju biti striktno da se čovjek drži brojki. Netko ko može po osjećaju trenirati, pogotovo malo iskusniji vježbači, i ne broje ponavljanja, nego rade po osjećaju, znaju kad im je taj negdje otkaz i kad je taj otkazni plato. Ali za početnike se uvijek stavljaju nekakve brojke. Pa kaže od 6 do 8 ponavljanja, od 8 do 12 ponavljanja i takve neke stvari. To je znak da ako vi sa određenom kilažom radite 8 do 12 ponavljanja, 12 je to zadnje ponavljanje koje 13. ne možete uraditi. Znači to znači to. A ne često znam vidjeti u teretani, nažalost dođu vježbači čak i sa svojim trenerima, pa pita trenera, počne seriju, pa pita trenera koliko ponavljanja, on kaže njemu 10. On napravi 10, to je to. A po mojoj procjeni mogu napraviti još 10 bez problema i ne bi se umorio. Znači, neadekvatan odabir kilaža. Progresija sama u treningu nije samo čisto ni kilaža, nije ni broj ponavljanja. Progresija je i sporije ponavljanje, progresija i popravljanje forme, sve je to progresija. Nije nužno svaki puta povećavati kilažu ili onda popravljam formu, jer uvijek kad imate nekakvu kilažu s kojom se mučite, obično vam forma baš nije idealna. Na kraju krajeva vaš mišić nema vagu, on ne zna s koliko kilograma vi radite, nego on samo zna koliko je opterećenje na njemu, kolika je tenzija, koliko dugo ta tenzija traje i on se želi prilagoditi tome. Druga stvar koju sam isto primijetio u teretanama, da ljudi uporno su fokusirani samo na progresiju u kilaži. Tako da na nekakvim izolacijskim vježbama gdje se radi o bicepsu, tricepsu, srednjem ramenu, to su male mišićne skupine. Mali mišići, tom mišiću jednostavno on ne trpi veliku kilažu. I ljudi uzimaju abnormalno velike utege i pokušavaju s tim normalno da taj mišić ne može tu kilažu, nego onda podupiru sa svim drugim mišićima, pa ako radi biceps pregib, onda on to nagne, pa to vuče kroz latove, kroz ramena, kroz trapez, kroz ne znam na šta sve ne vuče, zabacuje, koristi inerciju da bi samo taj uteg dobio u gornji položaj. U stvari on ga čak dovuče do polovine tog gornjeg položaja, pa onda podgurne lakat ispod njega da bi ga prevario. To nije stimulacija mišića. Mislim, vi ste s tim prevarili sami sebe i prevarili možda nekog ko gleda. Opet tako onaj ko gleda, ako se razumije, vidi da vi stvarno radite nebuloze od toga i to vam ne donosi nikakve benefite, a samo se mučite i jednostavno se možete s tim ozlijediti. Često puta nađem u teretani na sajlama koje imaju podioke po 5 kg i vama skok od 5 kg nije nekakav velik skok kojeg ne možete kompenzirati brojem ponavljanja. Znači, ako vi radite sa, recimo, triceps sa 35 kg i radite 12 i to vam je lagano, napravite slobodno 15, taj mišić podnosi veći broj ponavljanja. Ako vam je 15 previše, stavite onda sa 35 na 40 kg za 5 kg, pravite 10 ponavljanja. Opet je to stimulacija. Ali gledam, ljudi stavljaju utege po kilogram, bučice od kilogram stavi gore da bi kao dobio progresiju na kilaži. Ta progresija se ne dešava jer ti upravo to što radiš, guraš tijelom, guraš ramenima, taj triceps umjesto da ga fino radiš iz lakta, taj pokret, nego ga guraš iz nekih drugih, ali se zato stavio gore bučice od kilogram ili od 2 kg da bi kao... To se ne dešava tako. Progresija je nužno potrebna da bi nastavili rast. Isto tako vidim razne sisteme treninga gdje dođu, često to budu i ženske osobe, jer one se kao ne žele nabildati, pa onda rade nekakve kružne treninge, ti su kružni treninzi totalno besmisleni, ne znam. Vidim isto tako jako puno muškaraca koji su, recimo, ajmo reći u srednjoj nekakvoj dobi kao i ja,
pa oni pokušavaju kao zadržati nekakvu kondiciju. I onda rade bench press u super seriji sa, ne znam, veslanjem u pretklonu, bučicom. Jednostavno, kad sam objašnjavao o brzim mišićnim vlaknima, znači brza mišićna vlakna proizvode veliku silu, skladište puno glikogena, ali imaju malo mitohondrija i brzo se potroše i sporo se obnavljaju. Ako ste vi maksimalno iskoristili taj pokret i maksimalno aktivirali ta mišićna vlakna, vama treba određeno vrijeme da se ta mišićna vlakna obnove i regeneriraju da bi mogli napraviti novu seriju. I vi taj odmor ne želite odmoriti, doći do zraka, nego ubacujete još jednu vježbu u super seriju, niti ste napravili jedno kako spada, niti ste napravili drugo kako spada. Džaba krečite. Jednostavno ne dešava se ništa u vašem tijelu. Izađite, hodajte po cesti, trčite, penjite se na sljeme. Bilo što drugo više će imati benefita nego takav vid treninga. To je moje osobno mišljenje. Vi možete imati svoje, cijenim svačije mišljenje. U svom dosadašnjem iskustvu po teretanama rijetko vidim čovjeka da je onako crven nakon serije, da mu je krv onako udarila u lice, da se znoji nakon određene vježbe. Većinom su svi suhi, nešto malo to vrte, mlate i onda im nije jasno kako se ne dešava. Onda kaže, ova je na kemiji ili neko, ne znam. Jednostavno, ako se niste dovoljno angažirali, niste napravili stres na mišić, niste pokrenuli mišićnu sintezu proteina u taj mišić, jer potreban nam je stres, potreban nam je poslije toga odmor, potrebna je sinteza proteina koja će ugraditi svoje aminokiseline u taj mišić da bi se on obnovio. Ako niste napravili jedno i drugo i treće, nema te kemije, nema tih ničega što će to nadoknaditi i zamijeniti. Osnova je dobra stimulacija mišića, dobra progresija u treningu,